I pozdrav svima ljudi, LakiPvP ovde i da u ovoj epizodi ili u ovom tutorijalu ću vam pokazati kako da skinete i ubacite teksturu u Minecraft. Odete u vaš Google Chrome ili pretraživač, šta već imate. Meni sad sam ustao, pa nisam baš sad ustao, nego mi se spava. Ajde, učitaj se, ja tek sam sad upalio kompa, tako sporo radi. Palimo ovako, brže će. Kucate ovde Minecraft, teksture, packs. Odete pod Minecraft teksture packs, prvo tačnije. Evo ovdje izaberete koju teksturu hoćete, evo ja lupim ovu. Dobro, ovo vidite slike, ovdje kliknete preview, ćete vidite te blokove i to. Kliknete download. Kada sam to skine, uključite bez veze ovako. Da malo više ni ne treba, tako. Odete, odete ovdje u run, kucate ukucate procenat app data procenat etok.minecraft resource pack. Dobro, sad idete ovdje, idete ove tri crne linije, idete preuzimanja i uzmete to. Prvo uzmete tu teksturu odavde, prevučete je ovdje i ovo sad sve lepo izgasite, samo da ima da radi. Trebalo bi da radi. Ajde, danas. Opa. Učite ime. Ja sam nešto na brzinu izlupo, tako. To mi propalo na pamet. Ajde, koliko traje video, 2 minute, dobro, brzo će ovo da se uploada. Da, imam novi program za snimanje, yes. Bolje od bandikama stopta, Hypercam 3. Ops, sad izvinite na ovome, brže, tako. Tu, ovo ćemo da spustimo, idemo tu. Što je ovo? A nije ni bitno, samo sam bez zajke ušao. Ajde. Šta je ovo? A, ovo sam nešto snimam, tako. I ovo ja već koristim neku teksturu, idete kod resource pack, ovo će vama sve biti prazno, sve će biti prazno i bit će vam samo ova, ovo važi za sve teksture, ne samo za ovu. Kliknite done, sačekajte da vam se učita i imate teksturu. I da, to je to za ovaj tutorial, vidimo se sljedećem, za ljudi!